Siopadóireacht, Gaeilge. Welcome back to Let's Learn Irish. Level A1 topic a Handouts, Rannóg a cuaig, ró agus an, Scribhneoireacht. Level A1 topic 11, section 5, the prefixes ró and an, focusing on writing. Lamuna, na ré míreanna ró agus an, the prefixes ró and an, to and very, adíochtaí agus cineálacha éadaí agsúla a animnú, so adjectives and naming different types of clothing. Beag an bhuileog ró agus an uait don chníomhaíocht seo, you'll need a handout, ró and an, for this activity. There's a link in the description box below to the handouts and the notes. Ró agus an. Líon isteach an gréile leis an bhirm cheart den adíocht i ngach chás. So fill in the grid with the correct form of the adjective in each case. Agus sehe an gréile, and here we have the grid. Adíocht, an adíocht le ró, agus an adíocht le an. Agus tá cuideacha an, and some of them are there for you. See if you can fill in the rest of it. Pause the video while you complete the activity and then come back and we'll go through the answers together. Na freagraí the answers. So an adíocht, beag, ró bheag, an bheag. Mór, ró mhór, an mhór. Ord, ró ord, an ord. Fada, ró ada, an ada. Gear, ró gear, an gear. Ma, ró wa, an wa. Galanta, ró galanta, an galanta. Íseal, ró íseal, an íseal. Jas, ró jas, an jas. Beag an bhuileog glanna an airí uait don chníomhaíocht seo, you'll need a handout spring cleaning for this activity. Glanna an airí, spring cleaning. Tá glanna an airí idir lámh agad, so you're doing some spring cleaning. Caithfidh tú éadaí a chaitheamh amach. You need to throw out some clothing. Féach ar d'éadaí thíos, look at your clothes below. Cad iad na héadaí a chomadaigh tú? Which are the clothes that you will keep? Or what ones will you keep? Scribh na héadaí sin sa cholún chomad agus chúis a bhfuil tú chun iad a chomad leis. So write these clothing or clothes in the column keep and the reason why you're keeping them with it. Cad iad na héadaí a chaitheamh tú amach? Which are the clothes or what are the clothes that you will throw out? Scribh na héadaí sin sa cholún cha amach agus an chúis a bhfuil tú chun iad a chaitheamh amach leis. So write those clothings in the column throw out and the reason why you're going to throw them out. Mar hampla, má bhróg a converse duva, níl siad rójas anish. So my black Converse, they're not nice now. Déan Eorpach gan an adíocht chéanna a úsáid faoi chó sa chóhéics céanna, agus úsáid a bhaint as na ré míreanna ró agus an. So make an effort not to use the same adjective in the same context and to use the prefixes ró and an. Déan Eorpach úsáid a bhaint as the háiseanna agus spríomhrint leis an chníomhaíocht. So make an effort to use your imagination and to have fun with the activity. An sin lé amach do chá lista and then read out your two lists. Agus sehiad na héadaí, bróga, seacéad nó cóta, bríste, bróga or
the buíochas simúla, hata simúla, léine nó seacéad, bríste geara, bríste, cóta deas, hata, agus gúna nó geansaí mór níl is agam. Agus sin deire le Rannóg a 5, row agus an. And that's the end of section 5, row and on. Na ré míreanna row agus an, adíochtaí agus cineálacha éadaí agsúla an and nu. So the prefixes row and on, adjectives and naming different types of clothing. Tá na nótaí agus bilóga oibre le fáil in éanacht le cóid fuaimne agus nasca na cuisle, suíomh lúscartaí. The lecture notes and worksheets to accompany the course, along with the MP3 files and Quizlet links, this is a flashcard website, are available. The original files are available to download at Theastas Eorpach na Gaeilge, teg.ie, or edited versions can be found at my website, simplyjacintha.com. Direct link is in the description box below. Míle buíochas the Theastas Eorpach na Gaeilge as cead a thabhairt dom úsáid a bhaint as na háiseanna closamhairc atá le fáil ar a suíomh. Many thanks to Theastas Eorpach na Gaeilge for their information to use, the learning materials and resources that are available on their website. Tásúlagam gur bhain sibh tanamh as. I hope you enjoyed it and got some use out of it. If you did, like and subscribe and share with your friends who may be interested in learning Irish.